mamana nono kibeti kwa ni Naomi wa chuma jioni na ndiye loko manake from last week eto mwasi ya kumanga ligostia dandora. Kani njadibu kuzongia mwasi ai. Mabuma nondo wasido tofauti. Na nondo wai ukila wawe tabuchagele ni jongo da nambe correct. Azia na ndiye lioko manake. Kukomanya kwetumwa ebuyuma. Bayondo ebuyuma unless pendo be their condition money gando mayazia ena weak cervix. Unless with anyway ndo nenda kitali cervix yake ni weak ina ndakakoma na mume. Evyanda tabitu nenda kitali ni mailo komanya na twaisi mundu aitaba bayondo kibuyu ja mundu umekibika akola kwikana tete ni wailo bakiwa zaidi you know ile mundu me ile goza holiday aka mwana mundu mesawa mpaka la ibinda yosi ya ikabika wonda ile okia koma na mukaya moito secondly kila kitu mawe huyu manaze be sindo tofauti itumawe maguma ndo nyabwe atakune nawe tabe ndo amwethia yusi ndo mama ndi banakwelezia kikamba ndo londo akamombetwe pa ya nyombani ya mwana katikati wa mungeli na nyombani ya mwana bala mwana okoma mundu aitaba peke be bandu beta wa cervix na cervix nita babu aneta ka joint mundu aitaba buni baba binge kane kana wethi ebuye yuma kwa hiyo ala wethi amena isu ita wa weak cervix wethi aba ibinge kanesa na nondu wa juni ubingo kana the moment cervix ya bingoka ibune yuma angi ugether ni hormonal issues ila mundu waitaba pesi ndo sita wa hormones particularly pe hormone ita progesterone ile tumagwa ebuye kata yekaume na wethi ebune ya lume ya na ya bikabandu mbaka zo yase ugwa ila yende yanonenge mwana kibatikeke ito ube itumi binge tofauti na unless ndiye yukwanda kitali sindu ya idotete kati njao no na kitali matonyo motedia nikanoethia mama na ibothi na wa mundu mukone chao ni hormonal issues ni cervix na thina ni genetic nundu zangi noethia onondo me yito yombetwe ukethia kana kayake usogwa ile tumbe ya mundu na ya mundu makama komanie pe na abnormality saa ingi naturally olonuka yu useubasia maundu bake nundu wa uwe wake azizia wethe yake ndo kila kiseu bigwe ila matumbe ya ile makomanie tikiseo ne umasia ukethia no kimubango wangai kaka uma ukila ndo nyo mwa device ni mekambie kumanda itumisia kukoma nake kana kuleo koma nake ni mathimone ndakitali nikanawe ni wa wegi wogunekeli na ataalamu madakitali with mama nyani chao kila kina with ni mama na exactly na weba nikanawa motethie aitaba next time with the yuma na no sustain mwana. Thank you so much Janet Freddy kaka nataka niwaone wageni wetu na ni mwasu and then no say sino kwitha wimona ukawa mondo mukato weta mongeli tu na mondo meto weta motiso ma zaindi zina auto imeta na mondo babe umoko asia akulete na moyu malalia izitu imeta mazaika na tumeta mo ngitu azuma kwa telelamu motiso tu akulete na malalia zina witha wemo yubaza ndizitu imutuma kola kwenda kitali kana tumutuma kwa you can kula easiest kwa mutumiosu wakulia yu ni akomeo munde lakini kwacha kwesi vitengwe kwenda tizita mchezo kwacha tene asembe one ndakitali kwesi ndite mchezo nundu sindu ile tono tuma oyalwa mostly no ile kindu chambe with the no na umeye na ume no kaliomana abama to aisululu kano mababa uka nemo meli kale sangi no umia no kaliomana kano kakongwa ote umana lakini yambe ya kuya chao yambe ya kwa wo chake ile nicho most common no wow no to na idea we na infection we ya bena germs silikete ko na whether when germs isu and allow ko manana mona mukau no no munenga chao infection isu na ikambika munika kwananga pia nikutoona na infections tamba kanza na chao niyo kitu mito kwaza tutona kuweta ni chao lakini kila kibata semba wone ndakitali no dhimwa maumo ndakame masisi kana bena infection baba ina infection masisi ni na mwa wadhani bisokunwe na muika kie twizijwa kamba maito saingi kila kitu mato yumia mundu nukia nukenda baune bandu basili nukukiyo tabya ndakita
ndakitali ju akangobundise kindu kimwe ndakitali usiukia ethe ni wa mundume kana wa mundu muka iti sindu ngeni kwake ini sindu makwatanganite na sio for a long time na makabundi wondo wa kudili na sio makuite ko ekana na buya na momwene maye buya utabaza utena buya you know you okia you we bitha chauna no we momme ko ndu katatu bitha eno tabinda kitali na withia kwake no kindu nomo ndu no sindu maita na ndu no mawa uthi uitwe nesa umanike thina ni chao unewenda wela ya ilite upoe na yende yana kukala maisha masio. Alright, vabe sabiki ukuli tegana na ukome na mondomoka na ukamanyagana no waitaba immediately. Mondomoka ni umanyagana no wakuwa evo immediately mwamanyana mwe kimwe. Aye. Nini za ramone mazi ya undu newe kana kwa kalika lakini hizo nenda bani. Kwanza mazi ya undu newe neta mwanota kalika. Aye. Both mondomoka na mondomo maimana kwa kwigwa na mwe kwa immediately. Aye, while mano after some time. Tibu kwako. Iyo masika to wa mondomoka na mondomo no la waile kwetia. Olo kwenda. To me, it should be both, especially in a marriage context. Kila mundu ana right. Freedom together, kila mundu no eti. Ningi mwingiana jao ni mwakwani mwatwani ya chao. Kino tutatumia mtu anako kila mundu ana. Agamedhi ameni sibe yakanondo wa matai ndo na nini do I say exposed. Yube alama mama goilo mayondo azlalaza noganga lakini kuwebe mundu utaokulia kilo kwita ona mtu anite pasa ona mwikala niti Ndezi kunena na mundu hii. Kunena na mundu twaisi kunena kwi. Ndo makia mume ona matwanite. Lakini twaisi kunena kwi lugha tofauti. Ukedona ume okilitiki. Obindeti. Lakini twaisi kunena. Anga kukileza monza. Kunena ni tofauti. No le onena munuka lakini ukanena ameko. Ukethia. By the way mundu akunu kuelewa. Pe undu no BF mwemi kama na mundu. Pe undu kwenda. Naka onate iba onakupe unduto no ku behave ukamwamucha onate na mubango akethia jao ya mubango tio ondo make makaseuba ko no tunaise communication kunenanya na kunenanya ti kwa ndito sisi okapia ni kwa meko ko kila mundu ulawi ukwewa ena bata maybe munyanya ende realize ni why lo kwata courage either kwa kunena ngano kwa meko akekolele no week sex na madam after 1 week akasia after 1 week amina usia naweza fanya sex na madam after 1 week akijifungua hapana it is not recommended nondwe chuma kimo mundu ndapoete either ona whether ni wote makana ni waja no kuwa within chuma kimo itina wa mundu asia with ayo na ndakame alama zie ye kawaida matemo tema with ya kitawe na kina boa we likilaba Rogers munush you likilaba isilaba seriously mundu ni uwete mundu na no ona feelings bayingwa mundu ndo na mawo yo na mawo mosi yi wowe kana mubaba na kujuma kimo okekupe ani yotu muyamu kona yuta yibo izindunda itabana ndekata nundu zaizu esawe buno okunile ukune mbaka last minute nikana with you uko kwato ni wendi ungi wa ukoma na kibeti onacho nikivanga ngite bedebe ando ninonete monando me complain katika mitandao ndo with you after 2 or 3 weeks monoko ndo likabo na kuzizu ni ndio naziende na hizi na tumuka dina adela actually ndakidale ma recommend ya na evya uno jamaa wala budamukano ende uzie yambe kana ni muito ndakidale ma recommend ya mu try after at least it no more than that so more than that ita mayoma na nusu utadelere muikanja ribunondo dia mundu zu atanabwa both kuonza ona then with ya enyomba ya mwana no ikuboa or at least at least more than that kana comfortably meyele na Catherine wanzani kwa pia ni wasonge gani ya kuleta after birth unaweza kaa how long kabla u have sex ni kwa tunaikosu ni wasongeka ini na yogo no se kukomya mundu muka atakwete ola ukwete tio ndo mwana ko ya maiti uzuno no wezo ngia akude na azongia lakini ndo hizi
zindu cia kitandani mapenzi ni two ways. Tima mundu mweweka uwe mundu akwejiwe no weka no nage mbaka gethia tayari nundu iwange babika ethia mundu nitawa ugethia nitawa lazimilia kana ndagila ni wa azongo magwita rape ugethia nitawa kwata mundu dice chabina ito kwata mundu chabina na bai moyo webo kwezi neza kindu kini weka yetelelo kwethia tayari. Kaskule mundu ena hormone imbalance silent quick ata kwana ndakitali nikana mundu nginda wasa kubalance no then urambothi mokamanya which hormones are imbalanced to what level then do inenga ndawa no ndizene ndawa ziba ikwendeka kwa ukila kisiono ndia one ndakitali atumwe lab ekwe ivimo nikana wethe ni mamanya ni hormones ziba cia ile balance ba ni ziba cia ile kuongelwa ni ziba cia ile kuolwa kwa step 1 ni kuona ndakitali na jo any ndakitali nini zibe mundu kio naambie zaingi ta dispensary zizi amusi with aba ndakitali alata alamo na laboratory clinical officers kana getha medical itwa ni nurses ndinaza nurses kana clinical officers na thuku they are equally medical practitioners lakini kwa maundu ama mathina ma umenoka pema specialist pema ndakitali ala specialist meta wa gynecologist kwa ni mathimo na gynecologist ni kana matele. Right, tunena ukwate ni wamwidhikisi ni misingi ni ya dhayu. Sisa itano na nataka mingwaratu na bambatu wewetu ndeta haraka. Nundo wa undu maukulio mailie. Tusungia maana undu manana indi tuhive pa kidogo. Shamdetu wa machako za ite tuenda ni ite. Wamama ukulikili wa maundu maita. Ndani ngelese aini ya su. Abulite mwiki wa ula uma na uweweta. Mwiki wa ula uma na uweweta. Nigo by the way nzi no imwe bothi kwa kana kwa ume. I think eko ukulia then na mwelewai ni kwata ikulenda baby ndenge twa ikulera kwa kulaza kana mundu no akumaye okay nina mwelewa nziani imwe kani nazi nizonge unazi nzia no imwe bala mo mesela na bala sindu ingi beuzisela no bamwe lakini uma tiomwe kwangelekanyo wazizia bala maumo mayuma ba premeta mbuwa bala mbuwa yogedo ligela ne ba kwegwa mweso ba yokagumaloka lakini izwingi ziumeda gunde nebio ko kube mundu endena kweka ipenze bane ngumu mundu ayeka mapenzi deudo utonya kuma nondo ununga yumbete nodai niwa ndwiza kwathimwa uzalogete niwezi uyathimwa ni lazima obinge metho nondo kaine wewe watumbie bailie kwa ona bindela mundu wena mape ayubia mbewe binda ya mapenzi with anzia ya maumo ne bingekete kwa ndondo uma at the same time ukaubia mbewe aije waitoneka madam babe kulengi yako kulitana mundu oneta wakoma nake no akwebusa iso aije normally ndaile kokua ibo na wewe koma na mundu oneta ka seriously with any do things mbaka kitandani